ka khole tuidu takte u man ki bata in zawa in kalo lo ma chu tun chum man ki bat kan bul chana tura chuan kan ram thalai huai sente fin na le thiam na ma ni ram mangai na khat kan thalai te atangin bul han tran ila kumtin hian November tha cholni voili na hi NCC Day atan man ani thina kan thalai tam zok te chuan Friendship Day hi chu kan sharing thina chuti rolin kan thalai tam zok te hian NCC Day po hi kan thei ngil big lo ani voina hian NCC chungchang soipui cheu kadua ke ngei po hi NCC tuipui em tu kani voina hian NCC cadet te NCC Day polin chibai kabu ka cheu ke po hi NCC cadet kani thina voin thleng hian cadeta kal in ngai thin NCC lampum chu National Cadet Corps ti ania khovel pumpuya Uniform Youth Organizations liana chuan India ram hi kantel ani NCC hi Tri-Services Organization ania hei hian sipai long sipai le sipai thlona khaltu thlengin ahuam vekani hotu te mo phurna midang telaka kan mo phurna dan le thorim na te hi NCC chuan azir tel veka anma ni nun kai hruai tu atan atakin an mang ani voina hian NCC a in mang kan thalai then khat chuanom tak tak tenen phone call a in biak na hun kan mang dawn ani in biak na hun I mang ule thiante u in dam tlangem sir jai hin sir coming chu Tranam Khan ania junior under officer kanie Tranam I chen na mun min thil them sir delia om kani ole NCC a kuming zat nge yom to sir NCC a hian kum sang ni som pasaria kaluta ka hun ton to chuan he kum thum chung hi kadam chunga ka thei ngil thei to lo turani alomum hle mai sir ka hun ton to lok thak kati em pakhat thil chekadua chu ek bharat stress bharat camp kan nei kha ania he camp a hian North Eastern region no pangte po anron kal veya chung kadit tenen chuan ni som kan om hawa annun phung te kan zira an chung te kan zira an tradition culture le thil tam tak kan zirani culture night te kan manga an lam te kan ena kan zir tel boka tin mekhala hak dan te min zir tir boka kan moi pui hle po in ka hria keini po in National War Memorial le India Gate te kan entir veya ei tur kan siam thin thing puite kan intir vea tin thla kan la hona sa a coffee in pa in thutam tak kan in share tona kan hlim tlang le ani chanchin in hril zelem sar in hril zele kan la in be ho reng ani alom ome tunge in hena thian dang ten omim jai hind sar Sri Harvey GV kania senior under officer kani Bengaluru Karnataka a cheng kani e khonge lekhai zir thin sar Christu Jayanti College Bengaluru a lekha khazir thin ole soizel role sar Nimin Khan Youth Program Singapore atangin karon ho ani alom hle mai hetianga hun tha I mu thei chu enge ikalna te chu an ram paruk anron tela chungte chu United Kingdom United States of America Singapore Brunei Hong Kong le Nepal te anni heta hian combat lessons le international military exercise te zirna hun kan nei ani water sport le adventure activities te kha kan zira tin water polo tournament a India ram kan chakani cultural overall performance kan nia kan drill le word of command te po an ena tha an ti khop mai Harry nangma ani atangin engzat nge kal sar mechia som le mipa som kan kala kan zawa in somni kan ni e India ram atanga state sangte vek an ni em oni e sar alomom hle mai I thian te pu in an hriat chak arin om ole tunge midang I hne na omle jai hind sar Vinol Kiso kania senior under officer kani e North East region Nagaland state ami kani ole Vinol nang enge chanchin te soirole NCC awang hian India ram khoi muna tenge ikalto sar St Joseph College Jakhama a kakal thina BA History Honors kania kum sang ni som pasira khan NCC a kaluta thutluk na ka siama chuan kal in chhirlo berani NCC awang hian India ram hun sang katlo to a
chung zinga chuan kum sang hi som pakwa jun thla khan combined annual training camp a katela Sazuli College Kohima a kan nei ani he camp a hian cadets zali te kan telani alomom hle mai nagalna I thian te po hi I hril zel don nia chuan tunge ibula thian dang an lo mem Jai Hind Sir Junior Under Officer Akhil kani Ole Akhil I chan chin te min hril ro le Sir ro tak Haryana a ka cheng meka Dayal Singh College Delhi University a Physics Honors ka zir mek ani Sir NCC a hian discipline hi tha ka ti khop mai hei hian khole tui thatak ni thei turin min puina sa a NCC cadet drill le uniform te hi tha ka ti khop mai camp voithum katil to a Indian Military Academy Dehradun a attachment camp a katil to bok Sir he camp hi ni som pathum chung kan manga chuta chuan India Army Officer ni thei dan de kan zira hei hian India Army Officer kani chakna chu phurna min pele zualani tin Republic Day parade a katil to boka kachung te pon min chuang ve hle a kalom khop mai aro pui hle mai in thian ho pali te nen in biak hun thatak kan nei theya kalom tak zetani kepo nau pangkan ilaya tangin NCC a katilna sa a discipline uniform confidence level te min pe tha a heng zong zong hi NCC cadet kan awanga thling thei kani Sir zona pakhat kanaya NCC a ilotel to thina hrem te hi itur ve to ngayem katong ngai me ulo achan chu keima po hi discipline vong tak kani hrim hrima voi khat chu thingkunga kalon line mi in min lo muwa dan phal lo angin ka oma an ngai vika discipline action chu an langei don ani hi kati line thingkung kalon chan chu sawatang lak thlak ka tum wang kha ania anuwa an han hriat chian chuan hremna engwa min petalawa min fak zok ta ani Sir iti thale mai taranam khan kania iphal chuan zona pakhat ka zot du chea min zot thelom enge ni ta Sir min fuina thuwa khan kumthum chungin voi song panga tal chu mun sang sanga kal tur ani itia khongain mun tlo tura min du na te min thil thengem experience thatak kan nei theinan ole leilung moina hian a hip ve cheu ani chuan north east hi fang turin ka du cheu ani he wang hian tourist po an nei that pha anga tin thingle amau leilung moina mu tur hi atamani India ram chung a hi chuan mu tur le azir tur hi tam taka omani Sir Sri Hari GV kani thil pakhat ka hriat du chu politician ni lo tala enge ni idu mi tu te po hian ni chak hi chu kan nei veka politician ni hi katum ani ngai lo hrim hrimani karil ru po in angai tu ngai lo ma se ram en kol tura ka kawa ain nga ta ka chuan theito pin ka thale zung zong zong senga kan ram ma son tur chau hi ka ngai tu to atu sia heilo hi enge kani ang ti zo na hi chuan min ti boy theito lo ani bere Sir ni leng hian I boy thin sia TV le film te le khabu te han chian hun hi inei nga yem ka van hre em le khabu chiar hi ka ngai na hrim hrima film en ti hi chu ka en pe ngai lova voin thleng hian ka en tlem ema tin Google hi ka mong tangkai em bokani TV hi chu Discovery Channel te hi ka pe changin ka en le thina chanchin bu te hi ka chiar na sa ole NCC ka thian du takte injinga hun thatak ka mang thei hi kalom tak zetani Sir keni po kan lom tak zetani ka khole tui du takte u December ni sar hi Armed Forces Flag Day ani ti hi I thei ngi lawang u hemini a hian kan Armed Force titan kan za na ti lan nan kan kut thewa Armed Force Flag kan keng theu turani hemini hi ursun takin man theu itumang u karam mi puite u kan rama Fit India movement chu kan thena sa to ome CBSE ten malak na thar nein Fit India kar tlonin hun an mang ani Fit India hi December tha engtik huna po ahman thei ani fitness polling program sang ahman theya quiz essay writing drawing games dance le thil tam tak abot sai thei ani Fit India kan ti chuan phone computer laptop te man tangkai lam nilavin ke mani tak sa nge kan chet chu pui tur ania thlan tla khopin kan thok don ti na ani chu Fit India movement ranking te po bot sai ani zela logo le effect te po kan nei thei zel donani Fit India 3 star le Fit India 5 star te po lan thei ani ang school zong ten he Fit India ranking a hian tel theu turin kan som cheu ani ka khole tui du takte u
kan ram hiram zau tak ani mani lok khan mai gafa comment pakhat ka chiara November ni li atanga November ni som poruk thleng hian Brahmaput ra lui bola hun puihlim tak man ani don ti ania he ka site kaltlanga kan ram hun sanga thil thleng te min hriat dir thina wangin kalom hle he chanchin min hril tu pu ramesh chunga kalom kan rama hian lui sang poimo tak te oma heng te hi kan choi moi thiam hi a tha ni lui te hi leilung moina ti zual tu ania atel lovin kan nong theilo heng kan leilung moina khonui na thlona min pek te hi ngai sakle en kol thathi kan mo phurna ani ti hria ila heng te hi choi moina hun an polin mang thei thinila alom ngotang Andhra Pradesh Tugabhadra lui Telangana le Karnataka te hetiang lui choi moina hun te hi man ani thina heng kan lui hlutak te hi thiang hlim taka alun reng theinan bio toilets le plastic free zone te hi man tangkai zel itumang u ka khole tuidu takte u numo app le Madhya Pradesh atangin Shweta in thu aron seka class 9 standard ami ania board exam ma chon turin kum khatchi anei to a hu phur tu te soin engtika nge man ki bat kal tlangin board exam ma chon dan tur hi iron soyang min tia he a zona min ngen hian min tilom khop mai Shweta I zona hi adin athakop maya kum tinin board exam kan nei thina no pangten board exam te hi an hu phur thina ni nakum January tha chuan hemi chungchang hi soi hona nei ngei kan tum to don ani zirlai no pangte kangen du chu exam hlo na ril ru hi pai bo tur ani tin nu le pa te point manifa te nor reng te hi sim toila zirtir tu te point thei to pin no pangten huai sen taka board exam an ma chon theina tur hian ma lo la zel turin ka cha du ani ka thian du tak te u man ki bat a hian sang ni soma khan Ayodhya chungchanga Allahabad High Court judgment nei chungchang kha kan soi to a rammi puiten kan rama zalen na in rem taka nun ho kan du zia kan tilang kha ania khathil kha aro pui tak zet ni ram mandir chungchanga thutluk na siama rammi puiten in lungrual taka ma kan lak ho na kha ro pui ka ti tak zet ani man ki bat kaltlang hian karammi puiten hena hian lom thu ka soi tak zet ani New India in u naw na tha in pum khat na le ramma son na hei aya na sazoka ron thlen turin du sakna ka hlan vek cheu karammi puite u karama hian tong sang atam ema rammi pui khorza som thum chuangte chenna ania mani tong bik kan nei theu boka voina hian ke mani tongte manna sat an izel theinan le kan tongte aral mai launa turin malak mek zelani Pythagoras Darchula muna cheng mi puite chuan an mani tong manna atlem tial ti an thriatin an tong gum hal nan an khomi ten tangrualin ma an lata a ta chuan mu thein hun reilo te chungin an mani tong mang war an lo pung ta ti kan mu ani he malak na tura hian WhatsApp group te an mong tong kai ani an tong hian zia dan anei lova an tong ringot ani an tong ming chu ranglok ani classroom te zirlai no pangte in zirtirna an neya kong sangin ma an lana sa em ani ka thian du takte u kumin hi International Year of Indigenous Language atan puan ani ma ni pian pui tong ngei man tang kai le man ur kumata na puan ani ma ni pian pui tong ngei hum hal konga kan zawain nga kan lak angai ani karammi puite u kan singluna hian harsan te na unga kan ngai te hi zirtir tu thatak min pe fo thin media atangin scuba divers thon thu kalau chiara Visakhapatnam mi Gotakhori chanchin ani veikhat chu manga maripeta beach atanga alet line plastic le poch amuteu maya plastic chu char zelina pai zela hei hian kan tui ati bollo zia amu chuaka ti chuan chumi nu atang chuan ni tin meter za kalkual zi a ni som pathum chungin plastic sangli chuang achar khom manani ti chuan athil ti te chu abulami ti ho pain tha anti a malak pui zalin sanghaman tu te poin ni tin plastic te char khomin hun an mang thinani he scuba divers atang hian zirti na thatak kan muani
he tiang hian kan bula plastic chiat hi pai zelila kan ram chu boruak nuam tak omna hmun alo ni thei don ani ti chuan kan ram chu plastic free India alo ni thei don ta ani ka khole tuidu takte o kan hmalok November ni somni paruka hian Gणतन्त्र दिवस kan hmang dona heminia hian Constitution Day kan hmang bok thin ani kha kan Constitution somsari tlinna champha kan hmunna tura hian kan ram Constitution kan zana lan tirila kan ram mason na tur konga nasazo ka ma kan lak theina tur lo ni sela karam mi puidu takte u classic khovot ain tran meka Himalaya tlang te chu vurin a khule vek to ani he boruak nuam taka hian Fit India movement thenghi lovin keima ani kan chung kwa kan thian te kan hrisel na vong thatlat turin ka ngenin du sakna ka hlana cheu kalome jai hind